Ja, to ločanje je pa res naporno. Grem jaz reči na adijo pamet. Organizirate to v Kostanjku, ki je ful tak Bogu za hrbtom, no? Bogu z hrbtom, ampak Bogu pred nosom. plac je naš, delamo lahko kar hočemo, cel dan, celo noč, en mesec, eno leto ali pa 100 let, če kom pa še biti 100 let tle, štrom, vse naše, pijačo dobimo pač, ni važno kje, pač dobimo. Zdun, to je subkulturno društvo, ki podpira mladinsko organizacijo, druženje, festivale, koncerte. Ne, samo jaz sem se tega spomnil, pa poklical bende. Ja, no, jaz sem v bistvu tle vse poštimal po to, da uredil plac, Zrihtu pijačo. zrihtal pijačo. Ja. Pivo je poceni, zakon je, vzdušje je super, ne, samo verjetno bo več ljudi, ne. Mi smo Tenacious Žganci, druga polovica benda je pa Da Forest. Black metal mixed with some rap, folk and gangsta style. Tenacious Žganci, we don't have any lyrics. Ne povej, zakaj si prišel sploh sem? Zakaj sem prišel sem? Prišel sem sem zaradi Fortesta. Skupina se imenuje Fortaste. Ste že pretič, ne, tokrat celo so pršli. Najljubši band nasploh ali v Sloveniji? Ne, tako mislim, da so najbolj perspektivni v Sloveniji, pa dečki dobro delajo, pa jih treba najbolj podpreti. We sing our songs is the way we live our life and that's it. Katere skupine si? Tri. Metal, hardcore, nekaj vmes. Vabili so nas, zmeraj, ko nas povabijo, nam je cool. Well, it's been pretty cool. I like it. I like this place. It has very good walls.